amashimwe cyane twakire Eric w'Irutsiro. DJ murakoze. Nitwe Eric w'Irutsiro mu rugo ni Nyagatare. Murabona navuye Rutsiro nje Kigali, hari umubosi wandangiye akazi. Ngeze Nyabugogo akuraho phone. Ndavuga ati sinasubira Rutsiro. Ndangije naye mfite 50 nkondesha shamburete. Mba nanditseho ngo ari umuvuzi gakondo. Itanangira kuba umupfumu. Ku munsi wa mbere umukira wa mbere ndamukorera. Ku munsi wa kabiri ndamukorera. Ku munsi wa gatatu mbona haje Yago sha. No biri seri. Mujya muvuga ngo Yago muramwanga. Yago yambwiye ibibazo bye ndeka iby'ubupfumu nanjye ndarira. Yaratanye ngo ese muga abantu banyangira iki? Mbaho igitanda niba ucyabanda kora amarokete. Muga gutya ndi kukubwira siri kumva ukundi kuvuga muga ubu ndi kujwigira. Ndavuga Yago hoya nkufashe iki se ngo nyine ngo nca abanyarwanda baranyanga ngo nshaka ko bankunda. Ndavuga tokereka nze nkubariza abakuru. Ndagenda ndamubariza avuga ati Yago ko ndi kubona n'abakurambere bakwanze nyabo. Esamo ubuseka iki? Imyaka ine yose big time museka. Wowe Amoni igihe cye cyageze ngo ngushyire hanze. Amoni useka ubusa wikanira inseko. Amoni amashyari yawe ndayazi. Untumaho muyoboke nganjyanira umusatsi. Nguyu wowe Kristera sinjya mvuga ku bagore ariko warengeye. Baguha udufaranga duke ngo ngereke hiyo nda. Niwongera twita amakompori inyuma. Get a use. We Burikantu na Buringuni indashima gusa. Mwebwe mbasure muri gereza. Nimurangiza mu nyima ikiganiro mbarusha ibintu byinshi. Barushe no gusiramurwa. Murakoze nitwereke Rutsiro. Amashimwe cyane kuri Eric w'Irutsiro.